Dikumno pula bi sai sem pang pediang sabai pi shakani YouTube channel janga jing tip technology. Berakani kesingi pula bi ngakwa pen EP yo new wireless earphones wo teng Mi wireless headphones ubang athi na poka Redmi store laneka Mi store. Te ling ni page yo new Redmi wireless headphones bangin page ya ko unboxing video jong o hakani por. Ten kong do ngin plate ya kan ka tip nang ni tengin loy ka box ro pila pen I karukam packing ka best ha jang ka Redmi kadena official website tekan best hi te pila pen I ka color jang u kadai rong sao kadon atli color variant rong sao but rong ksiar ma rong golden tambah don tong new rong sao pila pen I hang ni gi tho ya ka manufacturing date but kiwai de ki details taring ni lot yo new Mi wireless headphones ma udah super bass te pila pen I kadan ka seal nang ni tengi dan kamban lo ya ni seal tengin lo ni ka seal try mla ra ban lo da ti te alingin ya lo da ka knife ma te ni ka tari ngala yo ani ka knife te alingin ya lo ya ni ka seal ngini od ka tengin ya plate ya ni ka box tenang kong in lo ya ni ka seal badanang ni na diang ka diang laban I ka long tight ha tem tu la like way te ni plate nam ta kadan so ka way ka seal na ni siliang akli I ling ni plate yang so ka ni ka way ka seal pat te ini plate na ka ni way seal daka knife biang te ling ni plate ka laban I perlok ka packaging jang ka Redmi ka best pa namar pila ban I to seal ukhang tu kamut ba ka dei project ka bai ka dei ka genuine ma upudan bala ban plate ka te ni klimat ni plate ka ban ni page kumno ki le ka packaging chapo yaw new Mi super bass wireless headphones ka packaging jang ka dengan ong ka best ha packaging sisa de ban plate ani na side pila ban I tem tang ila laban plate kadai kum tu nganang but kadai ban plate na jarang de kadai na tana side di pila ban I new Mi wireless super buds headphones the one no charger pat kawan kanika manual ro badanang ni manufactured by Xiaomi Incorporation pila ni tengin ya plate ya kanika plastik pila ban I kidan atli ki cable wave cable new wave cable de naman taban plug atai ha po headphones tapi kwa ban penlong yu the wired headphones te uni wave padu cable udah charger jong tai bangila ban charge maru de wireless tama tingi hap charge ro ti pilam ni tu po kadang ka yu manual buat kami pat uni pat udah yu Mi wireless headphones pilam I kisil hapo te aling ni plate ni lembaga ni ka sultip paki pilam ni kita ang ni ya ketenjong ni produk buat ki number tipin la ni I ya ka build quality jong o ka best pa pila ban I ka design buat ka tu ka logo ro kada na site buat kini ki cushion ki itenat ha dapat kila ai ki initials left right ro tu po tingila ban page kan no ka jing itenat jong new Mi super wireless headphones athit yu ka dor ba shajar praspa tangka napok ka Mi official website te pila ban I podlok kan no ka jing itenat jong quality jong new Mi wireless headphones udon tu power button badu volume up volume down te pila ban I kidan kini ki charging port baru tu way pat ban tap yo
wire headphone mah ban connect ke wire te ban ong ya build quality te best how new mi super bass wireless headphones ilang premium ba pila ban i te aling ini pet kai shu kum no ki long ki details mo hang ni ha ni ka ter jong o te aling in zoom kam ha jan te pila ban i padlock ni la ban extend gum ni dalangi kwa ban pen jerong mo namarkan suk ban buah po skor kan nampang ka skor jong ni pila ban i ka build quality jong u ka best ha nadiang bat namon pila ban tan tu pila ban bu biang sa jaka ru kumjo hi te pila ban i kini ki cushion ru kilong ki ba gem ba ki soft ha ma te mud da pibu skor kan nampang kan te tangum ni polak kublai sibon pila pe ka review jong ni kublai sibon